Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ha re lekoletse itlhommeng pele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ametse ho kgutla ha bana ba Afrika Borwa ba ne ba qobelletswe ho ya naheng ya Russia. You were basically sharing with Sergeant Nkosi to alert Mr. Matlala as to what was happening. Ka le leng bopaki bo hlaela melaetseng ya WhatsApp bo bontsha menyenyetsi ya hore Sergeant Nkosi e ne le morumuwa wa Mogenerale Sibiya ho Vusumuzi Matlala. We pay tribute to current and historical victims of racism and racial discrimination. Letona la Lefapha la Dikamano tsa Matjhaba Ronald Lamola le re Seboka sa Geneva se bohlokwa ho lwantsha kgothollo ya morabe. Bese dumelang hle re ho madume ho lona bohle re le mo lekwano kanaleng ya mantlha ya SABC2 le SABC le hae ke Thato Hlanyane mme ka jeno ke tshwere mosebetsi le Agostine Letlalo. Ka jeno re dithagola ka tsere Mopresidente Cyril Ramaphosa o ametse ho kgutla ha bana ba Afrika Borwa ba ne ba qobelletswe ho ya naheng ya Russia. Palong ya bana bana ba 17 ba bane ba se ba kgutletse naheng ena ha ba 11 ba le tseleng e kgutlelang lapeng. Sehlopha se ile sa hohelwa ntong e pakeng tsa Russia ha mmoho le Ukraine ke batho ba kwano lapeng ba ntseng ba fuputswa. Mopresidente Ramaphosa o lebohile wa mphato wa hae naheng ya Russia le Mopresidente Vladimir Putin mme hore bahlanka ba Afrika Borwa ba sebetsa ha mmoho le ba Russia ho fuputsa tsela eo bana ba ileng ka yona Russia. Ntwa bonqosa kwano ya Afrika Borwa e Moscow e tla tswela pele ho beha monna ya sepetlele leihlo ho fihlela a fola ka botlalo le ho etsa diphuputso kapa ditlhophiso tsohle tsa hore a tla kgutlele hae. Haratala pele tatellano ya diketsahalo e ntseng e hlahella Commissioning ya Madlanga e bontsha bopaki ba hore Lieutenant General Shadrack Sibiya o ile romela raporoto e weneng e le ya sephiri e le ka ditaba tse ka lebisang ho phumulweng ha kontraka ya dimilione tsa diranta eo Vusumuzi Matlala a neng a ena le yona le ditshebeletso tsa sepolesa sa naha. Sibiya o romelletse raporoto ena ho Sergeant Nkosi e leng paki F hore e finyelle ho Matlala empa Sibiya o latola bosehla hore tatellano ena ya dipuisano le Nkosi e ne ile ho etsa tlhokomediso ho Matlala. You were basically sharing with Sergeant Nkosi to alert Mr. Matlala as to what was happening. And what was happening with hindsight now eventually resulted in the cancellation of the contract. So you are upfront alerting Mr. Matlala through Sergeant Nkosi. You are basically saying, hey, be aware, there's trouble brewing. Molaetsa o mo WhatsApp o bontsha mo Sergeant Nkosi a buang le Sibiya ka kopano le batho ba bang ho tla bua ka seo ba se bitsang mama issue. Karabo ya Sibiya ho Nkosi e bile hore le yena o batla kopana le batho bao ka hopanya ha re ihlo. Empa ha fadisiswa ka kopano ena ke mo Sibiya a lekang ho hlalosa hore batho bao Sergeant Nkosi a buang ka bona ha se bao yena Sibiya a neng a nahana hore ke bona. Them being people that he is meeting about the mama issue, and you want to meet these people about something else. Is that not correct? Yes. Where's the correlation? How do they become the same people? It's just that I'm trying to explain that as Sergeant Nkosi, you are telling me about something, and I say, but I also want to meet them urgently on something else. Sibiya o ile a botswa ka hore ke ho baneng ha Sergeant Nkosi a dula a hlaela dipuisanong tseo hangata ho bonalang di belaetsang. It is not in all instances where you have to communicate through the PA, because some meetings are meetings, like for an example, meetings with informers, it won't be with PAs. Commission e tswela pele ho mamela bopaki. Mohobi wa Northwest Lane Brown Mogotsi o boetsa dumela hore o buile leshano lengolong la bopaki le sebedisitsweng ho amohela kopo ya hae ya ho tla hatisa puisano pakeng tsa hae le Hlwedi.
eo ke Oupa Brown Mokgotsi a fihla parlamenteng ya fana ka bopaki ba tshebetso ya hae le lekala la bohlwela. O ile a senola hore e ntse e le setsebi lekaleng lena. Mokgotsi o ntse a tsetlalletse ntlheng ya hore mogenerale Nhlanhla Mkhwanazi le morena Misizulu e ne e le ditlhwedi tsa America. Mme o re ditaba tseo o ile a di tsebiswa ke motho ya mo tshepang. I've put it on my statement and brought my passport to show you. Indeed, I went to Kenya, I met this particular guy, and I said, he gave me this particular name, which I don't believe, but he still said, yes, he knew. There was suspicion, he was aware of that. But it's very, very difficult to say, to prove. Ha hatelwa hore a fane ka bopaki bo tshietsang tse ding tsa diqoso tsa hae, o ile a hloleha. General Mkhwanazi came here. And he told this committee that Minister Senzo Mchunu and whoever, and they said his members will come and brief the committee. He spoke about the big five, he spoke about so many things. Till today, there's no any link that speaks about Minister Senzo Mchunu, the big five, and the cartel. Mokgotsi o boetse o qosa mogenerale Mkhwanazi hore o ile a kopana le mohwebi Vusemoze Cat Matlala hoteleng enngwe Umhlanga Durban. After the press conference, he did mention that, you know, my brother, they remember the day when I told you I went to KZN. I actually went to meet General Mkhwanazi. Mohwebi enwa o boetse o amohela qoso ya polao kgahlano le yena ka pelo komiti eo a reng e hlakotswe. The person died when we had altercation. So then you killed him? That's correct. Komiti e tswela pele. Modulasetulo komiti ya matona dinaha tsa SADC e tadimaneng le mafapha a bophelo e leng Ngaka Aaron Motsoaledi o kopile baetapele ba Afrika ho ba le seabo se seholo ntlheng ya ho bopa dintlha tse ka sehloohong tsa bophelo lebatoweng lena le ka borwa. O buile sena sebokeng sa monongwaha sa matona a bophelo sa SADC se tshwaretsweng Sandton, Johannesburg. We cannot have a healthy economy without a healthy population, and we cannot sustain a healthy population without a robust local economy. The statistics driving this paradigm shift are stark and demand our urgent attention. Haratala pele letona la dikama tsa matjhaba leng gona Lamola o kopile baetapele ho phatlala le lefatshe ho ntjhafatsa boitlamo ba bona ba o lwantsha sewa kgatlanong le kgethollo ya morabe. Letona le nkile karolo dipuisanong tsa maemo a hodimo Geneva, Switzerland e le sehopotso sa bo 25 sa ho ananelwa ha phatlalatswe entsweng Durban ka selemo sa 2000. Letona la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mmoho e leng Ronald Lamola le re lefatshe le keke la iphapanyetsa dintlha tse hlokolosi tse tshohlwang sebokeng sena. We pay tribute to current and historical victims of racism and racial discrimination. In view of the persistence of this scourge, it remains pivotal that we assess progress in our collective efforts to combat it and rededicate ourselves to ensuring the full and effective implementation of the Durban Declaration and the Programme of Action Against Racism. Selemong se fetileng ditho tsa EU di ile tsa lekola kgatelopele e lebisang phihlellong ya toka ka mora dilemo tsa kgatello. The African Union theme for decades, namely justice for Africans and people of African descent through reparations, remains our strategic rallying point for the realization of reparatory justice in this regard. We commend the African Union leadership for extending it from a year theme to a decade. Leo le jwalo mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres o re ena ke nako ya bohlokwa. We are living in a world where mass suffering is excused away, where humans are used as bargaining chips, where international law is treated as a mere inconvenience. Conflicts are multiplying and the impunity has become a contagion. Ho sa le jwalo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o kopile hore ho fediswe tlhekefetso dikgohlanong tsa Sudan, DRC, Ukraine le Gaza.
Mohi Arbailaro amoela mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Letona la naha la ditjhelete Enock Godongwana o tobane le phephetso e matla ya ho laolwa tshebediso ya matlole ho ya ka mafapha a fapaneng a ka sehlohong. O tlisa botsitso ba mokitlane le ho nyolla kgolo ya moruo ka nako eo a tlabeng a teka puo ya ditekanyetso tsa naha tsa ditjhelete tsa selemong sena parlamenteng. Ma-Afrika Borwa a lebelletse puo ya ditekanyetso tsa naha ka thahasello e kgolo. Ba habile ho utlwa ka motjha o motjha o tla tekwa ke Letona Godongwana ka mora sephetho se setle sa ho tloswa ha naha lenaneng la Financial Action Force. If we look at forecast agencies, the likes of the IMF and other agencies, even the National Treasury's numbers, we'll be seeing that real GDP growth in the medium term, the next 3, 4, 5 years, is probably going to reach about 2%. Mmuso o habile ho nyehlisa boima ba sekoloto hore o kgone ho eketsa tshehetso ya matlole mafapheng a bohlokwa a kenyeletsang lefapha la thuto, lefapha la bophelo, le lefapha la sepolesa, ho kenyeletsa le lefapha la meralo ya motheo. In my view, they will continue to, I don't think they'll have new taxes or increase. I don't anticipate that they'll have high taxes from a corporate tax increase. Puo ya ditekanyetso ya ngwahola ibile le tsa yona ka lebaka la dikgohlang tsa puso ya kopanelo ka lekgetho la ditheko tsa bareki le neng le sisintswe. There will be these policy or let's say political party policy issues that we must accept will remain an issue going forward. Dipotso dingata, dikarabo di tla tswa puong ya ditekanyetso ya monongwaha ho sane ka la 25 Hlakola ka hora ya bobedi thapama. Ho sala jwalo mekga e meng ya dipolotiki ha mmoho le Federation ya basebetsi e leng COSATU ba batla hore Letona Enock Godongwana a kenyeletse diphephetso tsa moruo ha tla teka puo ya ditekanyetso tsa naha tsa ditjhelete. Ba kgothaleditse hape le hore ho be teng sesole se tla thusa sepolesa diprofenseng tse tharo tse nang a le diketsahalo tsa maqulwana a dinokwane le bosenyi tse atileng. We're hoping to see tax incentives for labor-intensive industries, the expansion of the youth employment subsidies to cut the 32% unemployment rate and the 46% youth unemployment rate, and then clean governance. Public finances is turning in the right direction. Fiscal consolidation is starting to bear fruit, with public debt stabilizing, although still at very high levels. A fiscal anchor is needed for geopolitical and other storms. This budget must bring hope to citizens who are fed up with high crime, poor education, poor health services and water shortages, and poor or no municipal services. We have to be intentional about how we're going to fund for growth. South Africa's biggest challenge is that it's got nearly 18 million citizens who are on some type of welfare and support. The job we've got to do is to be able to move at least 10 million citizens into the middle class. It needs to speak to the commitments made by the President in the State of the Nation address about fixing the state, ensuring that frontline public services have the staff, the skills, the resources they need to provide education, health, housing, policing and so forth. It needs to speak to fixing local government to ensure the municipalities can provide municipal services, that staff are paid. Makgotlo a balebedi wa Sekhukhune o etelletse pele mohwanto o balebedi ho ya lefapheng la bophelo profenseng ya Limpopo ho isa ditletlebo tsa bona. Ba ipiletsa ho lefapha ho kenella le ho netefatsa hore melao ya lefapha la basebetsi e a latelwa. Ba opela dikosha le merobo e le ge ba gwantela dikantorong tša kgoro ya maphelo ka Limpopo. Ba nyaka gore dikhamphani tša bahlapetši ba tšhireletšo di latele melao ka moka ya bašomi. Ba nyaka gape gore ge kgoro e fetola dikhamphani tša tšhireletšo maokelong le ditheong tša maphelo ba seke ba felelwa ke mešomo. Ba nyaka gore ba tšwele pele go šoma mengwaga yeo ba e šomilego le yona e lemogwe ebile ba seke ba fokoletšwa megolo ga e šita le dikholego. Ba lebetšo ba file mošomo gore ba e kwa ka uniform ba fe batho ba ile gore ba ile ba khwetša mo masaiteng go sa kgathaletše gore motho kwa mengwaga me kae. Nna go ntšwa le ke reachitše more than 50 years twaneko ya ka e ka ra ke sa hirega ke na le dipampiri tša maleba tša go lebana CV ya ka e lekana le bundle. Dillo tša rena tše dikgolo tše di re tlišitšeng mo sa mathomothomo ke tšhelete
and then re gola tšhelete e nnyane jalo ka ma-security re be re kgopela gore ngo ka re department ba ka re insource or e ba pala ko re insource ga ba e sa le busy ka insourcement ba nne ba re file the amount of 10,000 re lapile re gopela department of health e be yona e tlhokomelago di-service provider tše gore di sepediša dilo ka tsela go ya ka molao wa labour. mohlankedi mogolwane ka kgorong ya maphelo o amogetše lengwalo la dillo tša bahlapetši ba tšhireletšo legatong la molekgotlaphethiši wa maphelo dieketseng Mashego. If you have raised an issue about a particular company and there's evidence that they have not complied, we will take appropriate action as is required by the law of South Africa. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Jwale ha re lekola hore na mebaraka e sebeditsa jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona ha di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene hweba ka $71 barele. Sena se etsahala dipuisano tsa tumelano ya nuclear di lebeletse ho tswela pele pakeng tsa US le Iran ka Labone. Tibila hakalo ka jeno boelo kopana le rona hape nakong e tlang fela hosane moifo Setswana o teng o tla oneletsa tsona horeng ya bosupa kwana ho SABC2 le SABC le hae le funta ngwa latela ka tsa bolipi fonaneng. Tato ka tsedi ke le bopa bo imodimo sa bile pela fela tsema ka jeno boholo ba ka pa bo re mala ka pa bo ha puletse biletseng empa e buetsena tsa dikgomo le batho tla hona ka ro ho ka ba ga o tla jalo ka haro ka rezina tala e be fela tse boholo ba fresh data mafikeng ha fitla hona ka Polokwane le hona ka ro gauta o sa no hlokomele hore boholo bana ha o puletse biletseng tle fela tle bele maru mona le mane le moya ka hare hona le ka ntle hona ha re shebile hona ka bophirima ma o hlokomele re ba puletse hlakile di bona hala ka Polokwane ho tla jalo hona ka haro thekom ba bua probability ba tse tlhokomedisa hore ka thekong o tla jwale bolo ba fresh data o tla hlone pula tsena tsa haesale tse a kgamari makozi ka hare ho di boana la hape le hona ka ro ka ba khaile khatente mahloki jala sa maoto bolo ba khateng o hlakile hore ka mafatsane fela e jadileng o tlhokomela hore o tla hlotshise ho itikana tse ya shebile ka Pretoria Molodi le hona ka ro Johannesburg ka maro mona le mane ho di krati tla fitla fela ho mashome a mabedi a mtse e supileng ka o fela re shebile hona ka Polokwane ka mafatsane fela a jadile mo kopane le hona ka ro phalale ke sa le balana ka bela le hona ka re Thabazi botla chese ona haisale re khati di fitla mashome a mararo a metse imerara ka ofela re shebile Metelback le hona ka o emalahleni o tla hlotshise fela ho itekanetseng emele standard hona le hona ka re sekunda le teng o tla hlotshise se itekanetseng khati di fitla mashome a mabedi a mtse isipileng ka ofela ha pheto ya ka lo shebile ka Peter Maritzburg le hona ka haro Durban le khati di fitla fela ho mashome a mabedi a metse e robong ka ofela re shebile ka Kokstad e tla hlekala fela ho shome le mtse o mong ho fitla ho mashome a mabedi a metse imerara ka ofela komane le hona ka maletswai ka maru mona le mane le teng o hlokomela re tla thusetse fela ho itekanetseng ka no jole le hona ka re ka makhanda le teng re khadi tla fitla fela ho mashome a mabedi a metso e robedi ka ofela re shebile hona ka Lensback Bufoswet le ka maru mona le mane le hona ka Riversdale o tla hlotshitse hona ha e sa le khadi di fitla fela ho mashome a mararo a mtse e mmedi ka ofela Vusta e tla se ho itekanetseng re khadi di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse e roro ka ofela Upington sentse ke sabelo hona ka haro ka Kimberley teng o tla hlotshitse hona ha e sa le khadi di fitla ho mashome a mararo ka ofela re shebile ka Sutherland le hona ka haro Calvinia le teng hlokomele hore o tla hle ho isetse fela ho itekanetseng ha Freestad ka se shebile Bloemfontein se weleng Samawela le hona ka Robothville ka Satlebele ka Sasolburg le teng o tla hle ho isetse fela ho itekanetseng di grade di fitla ho mashome a mabedi a mmetso e mararo ka ofela ha re bala ka tha hona ka re Mafikeng le hona ka Rustenburg ho tla hle ho isetse haholo hona ha isale grade di fitla ho mashome a mararo ka ofela re shebile ka Sasrek sentse ke sala hona ka Tosca le teng ho tla hle ho isetse hona ha isale grade di fitla ho mashome a mararo a mtso o mong ka ofela re shebile ka Vryburg ho tla jwalo ka re taung o tla tlotse fela ha itekanetse ba buetsa pele bua kalo ha be etso khotso